Amen. Amen. Yesu nashimwe. May Christ be glorified. Amen. Shimye Imana. I am very thankful to God kubera ko nkihumeka umwuka w'abazima, because I am still breathing among the living. Kandi shimiye Imana ko uyu munsi yashimye ko duterana. And I thank God for God has allowed us to be here and gather here together. Kandi mu mugambi wayo And among God's plans utugirira buri munsi that God has for us each and every day. igashima ko tuganira ku magambo yayo no munsi. And God was placed for us to gather together and share the word of His words. Imana rero ihe umugisha abayobozi. To that we say, may God bless His servants. Nabo nyine bemeye ko uyu munsi For they had a thought that today twaganira ku ijambo ry'Imana. that we should gather as one and converse on the word of God. Iyo tuvuze kuganira ku ijambo ry'Imana, when we said to converse on the word of God, uhita wumva ko atari amagambo yanjye mba ngiye kuvuga. then you know that they're not my words I'm going to be speaking, aba ari amagambo nyine yundi, but rather they are words of another. They're not my words, but the words of another. Na niyo mpamvu And that is why iyo bakubwiye kwigisha ukabitekereza neza, that when I tell you to go and teach and you think about it and you try to prepare it, hari igihe utangira kwibaza, sometimes you start asking yourself or start questioning yourself. ikintu Imana ishaka ko uganiriza abantu bayo. The exact what does God want you to go and speak to His people? Kuko imyaka myinshi Because for so many years tuyimara mu nsengero, that we are living in the church. kandi mu nsengero tuba twumva ubutumwa bwiza. And in the church we're hearing good messages. Noneho reba abantu bamaze nk'imyaka 15 mu So you rusengero, look someone who's been in the church for 15 years or more, kugira ngo ubone icyo wabaganiriza. that to find something new to talk to them about, Ni ibintu bibanza it's very gusaba umuntu gutekereza that it require you time to think and no gusaba contemplate, nyiri jambo kugira ngo agufasha guha icyo ubwira abantu. and requires the owner of the message to share you a wisdom to go and for you to go and share with the people. Amagambo rero tugiye kuganira uno munsi, So the theme of today I'm going to share with you, or we are going to share together. ni amagambo avuga ngo ubwami bw'Imana mu bantu cyangwa muri twe. The theme is that the kingdom of God in us, or God's kingdom in us. Turasoma muri Matayo ibice bitatu, We're going to read the book of Matthew chapter 3. tugeze ku murongo wa gatatu, tugeze ku murongo wa kabiri. Verse 1 to 2. Watch again the book of Matthew chapter 3, Noneho verse 1 to 2. dusome na Yesaya ibice 9 Then we're going to read umurongo wa the gatanu book kugeza of ku wa Isaiah gatandatu. chapter 9, verse 5 and to 6. Matayo Once again the book of Matthew, ibice byaho bitatu, and that's chapter 3, umurongo wa mbere tugeze ku wa verse 1 kabiri. and 2. Reka abantu bahabonye badusomere. Dusome mu izina rya Yesu. Matayo ibice bitatu umurongo wa mbere kugeza ku wa kabiri. Reka dusome mu izina rya Yesu. Icyo gihe Yohana umubatiza araza yigishiriza mu butayu bw'Iyudaya ati, mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Yesaya ibice 9 umurongo wa 5 kugeza ku wa 6. Yesaya ibice 9 umurongo wa 5 kugeza ku wa 6 badusomere. Yesaya ibice 5 ibice 9 umurongo wa 5 tugeze ku murongo wa 6. Reka dusome mu izina rya Yesu. Yesaya ibice 9 umurongo wa 5 haravuga ngo, nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, data wa twese, uhoraho, umwami w'amahoro. Gutegeka kwe n'amahoro bizagwira ku ntebe ya Dawidi n'ubwami bwe bitagira iherezo, kugira ngo bibukomeze bibushyigikize guca imanza zitabera no gukiranuka, uhereye none ukageza iteka ryose.
ibyo ngibyo Uwiteka Nyiringabo azabisohoresha umwete we. Amen. Mana iguha umugisha. Reka naje munsi adusomere Matayo. Amen. Let's go and start with the book of Matthew chapter 3, verse 1 and 2 and 3. We shall read. In those days, John the Baptist came, preaching in the wilderness of Judea, and saying, "Repent, for the kingdom of heaven has come near." Amen. Let's read that the book of Isaiah chapter 9, verse 5 and 7. We shall read. Every warrior's boot used in the battle and every garment rolled in the blood will be destined for burning, and will be fuel for the fire. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called a wonderful counselor, a mighty God, everlasting Father, and Prince of Peace. Of the greatness of this government and peace there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, and he will reign over. Okay, let's read it again. He will reign over David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from that time on and forever. The zeal of the Almighty God will accomplish this. Glory to God. Amen. Mana ishimwe. May God be praised. Bamaze kudusomera natwe twisomeye amagambo y'Imana. They read for us and read for ourselves the word of God. Yohana That John was teaching. Mu gihe cyari gishize ari kirekire, and for a long time abantu bategereje icyabaruhura imitima. That people were waiting for something to give them hope or to relax their hearts. Twigeze kuba turi mu masengesho hano. A while back we're here in fasting or in prayers. Ndumva ari nko mu kwezi kwa gatatu mu matariki ya 25. And there was about in March of this year, March 15, around that time period. Batwigisha uko ibihe byagiye bisimburana. And we learned about how time came one after another. Uko ibihe byagendaga bisimburana. That as each time overcame another time. Uhereye kuri Adamu. That from Adam ukazamuka ukagera kuri Yesu. That from Adam's time to just Christ's time. Hari hataraboneka ubutumwa bwiza. That each era has yet to find a good message or a good preaching. Imana yagiye igerageza uburyo abantu bakanguka ngo bayimenye. Because God tries best to find people to be awake and get to know Him. Rimwe igakoresha abantu. Sometimes God will use His own people. Ubundi kamanura ibitangaza. And sometimes God will bring miracles. Ariko abantu ntibabisobanukirwe. But the people, they will never understood them. Rimwe mu gihe cya Mose. And sometimes during Moses' era, Moses' time. Imana yaje mu bantu ikoresheje amategeko. God came to the people using His commandments. Ibwira abantu ngo ninjye Mana yanyu. That I am your God. Nta yindi mana mugomba kubaha. There is no other God you should obey or worship. Kandi ikintu kigomba kunyereka ko munyubaha. And what shows that you worship me and obey me nuko or umunsi respect w'isabato mutagomba kugira ikintu mukoraho. On the day of Sabbath you should do nothing, you should be on vacation. Nuwo muzajya muruhukaho. Then you'll be free. Ubundi mukibuka imirimo myiza yose Otherwise you remember all the good things I've done for you. Irangira bango nta nitungo rigomba kujya gusohoka ngo ririshe. And it says that the only position of creatures should not go outside to be fed. Mu mategeko menshi yahaye Mose, among many commands that God gave Moses, hari handitse ngo ariko umuntu nafatwa yaryishe. It says that if somebody is caught breaking his law, bazamutera amabuye. They should be stoned to death. Yabango nafatwa yaryishe. If they are caught breaking the laws, byarashobokaga ko adashobora no gufatwa. Then maybe that they were not caught. Iyo umuntu atafatwaga yaryishe, and if you are not caught breaking the law, nta n'icyaha yabaga yakoze nyine. You have yet to commit a sin. Niyo mpamvu Yesu, and that's just Christ, bamuzaniye umugore wasambanye. They brought him a woman who committed adultery. Bahita bamubwira ngo mu mategeko ya Mose, and they told him that avuga ko umuntu nafatwa asambana. They said during Moses' law that if somebody is caught committing adultery, tuzajya tumushyira hariya tukamutera amabuye. That we should take them and stone them.
ikigaragaza ko bari bamuherekeje bose, and what shows that those who are following Jesus Christ, bamwe muri bo bari barakoze ibyo byaha, that many among them had committed the same sins she committed, ariko nta wari warabafashe. but nobody caught them yet. That's why, bituma we kubera ko yagize ingorane agafatwa, because she was caught, baramuzana imbere ya Yesu, then they brought her before Christ, kubera ko batari bamenye icyo Yesu agambiriye, because they had yet to know what Christ was going to say or wanted. n'ibyo n'ibitabo bari bafite, And even the books they had, ntacyo byari bibamariye. that it didn't concern them at all. Yesaya yarahereye kera hanura, There's that for a long time ago he was preaching and aravuga ngo advising, dore umwari and he said, azasama inda, look, a woman will conceive, nyabuneka tuzahabwa umwana w'umuhungu, and we shall receive a son, ubutware buzaba ku bitugu bye. and his leadership or his government will be on his shoulders. Hari ikintu kiba kintangaza, Sometimes when I read this, I'm amazed by this one thing. burya kuba mu rusengero cyangwa kuba mu bintu by'Imana igihe To be in kirekire, a church or to follow God's things for a long, long time, iyo utabaye maso uratakara, if you are not aware, you get lost. ugasigara utegereje ubusa gusa, If you're not, you get lost and you are waiting for nothing. You are just waiting, expect nothing. ukabimenyera, And it becomes a norm to you. ukamenyera kuzinduka saa yine ukaba wahageze, That you get used to waking up at 10 a.m. in the morning, get to church. ukamenyera amategeko ya You korari, get used to the church's laws. ukamenyera uko You bahimbaza. get used to how to praise God. Iyi minsi turimo yo harimo no ngo gukoma mu mashyi, But now they start clapping hands, and ukamenyera ko iyo abashumba bahagurukije ukoma mu mashyi, then you get used to when the leaders are standing, you and applaud. rimwe na rimwe wumva And sometimes, hari igihe utanabyishimiye ariko ukayakoma. you get annoyed, but you do it nonetheless because Niko byari it bimeze became a Yesu norm. aza. Before Christ, it was like that too. Hariho abatambyi, There were dancers, hariho n'abigisha amategeko and those who were teaching about the laws, bicaye mu rusengero. but they were sitting in the church. Hari umugabo bitaga Nikodemu, There was a man called Nicodemus. iyo usomye Yohana ibice byaho bitatu, I've read John 3. Nikodemu, This man known as Nicodemus, ubutumwa bwiza bumaze kuza, that when good messages have come within the church, yasomaga mu bitabo, because he was reading the books. n'abigisha amategeko basomaga mu bitabo, Even those who read the laws, they read the book as well. cyane ko Abisirayeli bari bazi ko Imana ari iyabo. Because Israel knew that God was for them and them only. Mu byiringiro byabo, And in the upholding or in the upbringing, bumvaga ko ubwami bugomba kuza bukabakuriraho ingoma y'Abaroma. they knew that God's kingdom was going to come and overthrow the Romans. Bavuga amahoro, when they talk about peace, bakumva ko uwo mwami azaza akabaha amahoro yo mu buryo they bugaragara. thought that the king was going to come and give them peace publicly. That could be seen. Nta niko abantu benshi bashobora kuba And that's how batekereza. many people think the same way. Hari igihe umuntu aza mu rusengero, That some come to church, azanywe nuko ategereje ko Imana izamuha ubukire. but they come thinking that God's going to bless them and give them wealth. Rimwe na rimwe uwabuze umugabo And sometimes when somebody have lost a husband, akavuga ati buriya ngiye and they nkajya say njya mu that if I rusengero go to church all the time, nazamubona. I will see a husband. Wabuze amafaranga, Those who got no money, yakumva abantu bari gutanga ubuhamya if they're giving testimonies, ati nagiye mu nzu y'Imana ingirira and they neza, say, I went in God's house and God blessed me. akavuga ati buriya nanjye They say, nijya mu nzu y'Imana you know, if I go in God's house, nzabona I will amafaranga, see money. I'll get rich. ninjya mu nzu That y'Imana if I come God's house, Imana izandinda. God will protect me. Nibyo Imana yakurinda, Truth is, God will protect you. ariko iyo Okay. utekereje umva yakurinda ukageza But ryari. the question is, if you think about it, for how long will God protect you for? Hariho umuntu umaze imyaka 80 Because somebody who's about 80 years old, akifuza ko Imana yamurinda, waiting for God to protect them. kandi Imana yashyizeho umurongo. But God has brought a line. Yaravuze ngo umuntu niyo yabaho God said that when a person is living akarama igihe kirekire for so long, agomba gupfa. they must die. Niyo mpamvu basogokuruza That's n'abasogokuruza why our ancestors, our great-grandparents, the past, igihe they're no longer kigomba living. kugera umuntu Because agapfa. at time come and the month you die, you have to Mu die. gihe cy'Abisirayeli And during the Israel's time, nabo bari bazi ko umwami uzaza akabakuriraho ingoma y'Abaroma, they thought the king was going to come and overthrow the Romans ari we bategereje. because they were waiting for that king to come. Byatumaga abantu bahora mu masinagogi, That's why people always in the synagogue or in the abandi churches. bajya kubwira abayobozi And abakoze some were ibyaha. telling the leaders who committed sins. Uwishe itegeko ryo ku isabato, Or that somebody committed
somebody break the law of going to church on Sabbath. wagize ingorane akonesha umurimo w'abandi. That somebody break a law in the store and they were a thief in somebody else's land. Bahoraga baza kubwira abantu bisha amategeko. They will come and snitch on those who broke the laws. Bituma batamenya iby'ubutumwa bwiza bw'ubwami. That's why they were unable to learn or knew the good message of the kingdom kuko iyo babikurikirana bakabimenya, if they are followers and knew the truth, si ngombwa ko Yohana yari kwirirwaza. It was not a matter for John to come and preach. Ba Nikodemo bari bakomeye. Because Nicodemus, they were powerful men. Ba Gamaliyeli bigishaga amategeko. They were teaching about the laws. Niko Paulo yavuze ngo yewe. Paul said, me, ndi n'umuhanga, that I am powerful mu by'amategeko. I am very wise and powerful among the laws. Ntabwo ndi umuhanga gusa mutagira ngo nigiye mu mashuri yoroshye. Do not say that I learned knowledge only. Nigiye ku birenge bya Gamaliyeli. But I learned Gabriel's feet. Uri kubyumva? Are you following? Bahoraga mu nsengero, because they were always in the church, ariko ibintu by'Imana bikabera ibishyitsi. But God's thing became something normal, or became a norm. Imana yohereza Yohana. That's why God sent John. Yohana atangira kwigisha. And just started teaching. Azana ijambo ritigeze ryumvikana. And he brought a message that I never heard before. Kuva iremwa ry'isi, from the beginning of the word, from the creation of the word. Kuva Adamu yabaho, since Adam's time, abahanuzi babaho, since all the prophets' time. Iyo usomye Bibiliya, if you read the Bible, Imana yatumaga abahanuzi, God would send prophets. Barangiza bavuga ngo and after they would say, ariko nimuhindukira, but return to God. Mukareka imirimo yanyu mibi. They return and forsake your bad deeds. Imana yacu izabagirira neza. And God will do you well. Nta numwe wari warigeze avuga ngo ariko nimwihana. But nobody has said even once that only if you repent. Azana ubutumwa bwiza. So he brought a good message bwo kwihana, of repenting. Nuvuga ko umuntu ubwe niwe wihana. They say if you repent, sinzi niba turi kubyumvikana. I'm not sure if you're following. Iyo bavuze ngo umuntu yihane, when we said to repent, kera tukiga, long ago when we were still learning, when we were students, iyo wakoraga gakosa gatoya katababaje, if you make a mistake, a very small mistake, mwarimu yarakubwiraga ngo ikubite. Hit yourself. Abwira ati ikubite. Hit yourself. Kandi ugire gute wibabaza. Hit yourself and hurt yourself. Umwaka rero akajya yigira gutya ngo. And somebody do like that. Just a little bit. Bati ubwo utari kwibabaza. And the teacher will say that if you're not hurting yourself, ngewe ndagukubita. I will beat you myself. Kwihana rero, so when we say to repent, nuko umuntu yitekerezaho. It's a person you think to yourself. Mbere umuntu, the first of all, a person, yahanwaga n'amategeko. A person was punished by the law according to the law. Wicaga amategeko yanditswe na Mose, the one who break the laws written by Moses, wagombaga guhanwa nayo. That you be punished according to the laws. Akurikije uko yanditse. Following how the laws was written. Ntibagabanyaga igihano. They would not reduce the punishment. Nta nubwo bacyongeraga. And they would not increase the punishment. Ariko ibyo bituma, but that made abantu badakira. That put to not be saved. Abantu barakariye Mose. That put to get angry at Moses. Mose aravuga ngo, and Moses said, Imana iramutse ibahannye igihano, if God punishes you, cyangwa ikabicisha urupfu abantu bose basanzwe bapfa, or if God kills you on the death other God ntabwo nakemera ko ari Imana. That I cannot accept that's God. Ahubwo nitandukanye, but rather let God create a difference. Ngo itandukanye urupfu, because God made a difference between deaths. Kora na Datani, Korah and Dathan, n'abantu babo, and their people. Ngo urwobo rurasama, that a hole, ubutaka burasama, that the ground opened itself up. Ngo n'ibintu byabo bose bamanukiramo. And they all the possession got swollen. Ariko nubwo byari bimeze gutyo, but although it was like that, nta kintu cyazaga mu mitima y'abantu. That nothing would change in the heart of the people. Ntibyatumye abakurikiraho badacumura. Those who saw that they commit more sins, but they did not change. Nibwo Yesaya yahanuye. And that's what Isaiah was advising and teaching. Imana irahindura. So God changed his ways. Kubw'urukundo rwayo. Because of his love. Iravuga ngo ubwami bwanjye, and God said, my kingdom bugomba kujya guturana n'abantu. Must be with the people. Amen. 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 Nuvuga ngo ubwami bw'Imana, that God's kingdom bwatangiye gutura mu bantu, start living with the people, Yesu amaze kuza. when Jesus Christ came.
kuko ubwami bw'Imana, because God's kingdom n'ubutware bw'Imana bunyuze muri Yesu Kristo, is the reign through Jesus Christ, bukimika amategeko y'Imana, and that fulfill God's laws and commandments mu mitima y'abantu. in the people's hearts. Noneho ya mategeko yamara kwimikwa mu mitima Once the y'abantu, laws and commandments have been embedded in the people's hearts, ba bantu bagezwemo na ya mategeko, those have been bagahindukira bakagendana imirimo myiza, those have received the laws and commandments, they change their ways and do good deeds. ya mirimo myiza And those good deeds that they are doing igahesha Imana icyubahiro. will give God praise. Amen. Ibyo nibyo Nikodemu yayobeye That gusobanura. is why Nicodemus could not understand. Yesu ari kubyigisha, Because when Jesus Christ was teaching, yaravuze ngo umuntu utabyaho ubwa he kabiri, said, unless you are born a second time, ndakubwira ko adashobora I kuzabona tell you ubugingo that you buhoraho. can never see God's kingdom. Nikodemu nubwo yari So umuhanga, Nicodemus, although he was wise and powerful, ariko biramucanga. but he got confused of this term. Avuga ngo And he nabasha ne said- kubyarwa nkuze. Exactly, how can I be born again although I'm old? Nyamara si ukubyarwa But- kundi yashaka kuvuga, But when he said to be born again, birya bitekerezo bishaje byose, see all his old thinking, birya byuko iyo ijisho rihorerwa irindi, his thing that his thinking that says that eye for an eye. ibyo yari yarize ko umuntu usambanye bamutera amabuye, The way he learned that if you commit adultery, you should be stoned to death. byavuze ko uwoneshereje undi nawe bagomba kumwoneshereza, That if you kill somebody, you should be killed in return. uciye undi ukuboko bagomba nawe kumuca ukundi. An arm for an arm. Ibyo byose yagombaga kubisiba. Because it's a must that all his knowledge and wisdom of the past, he had to forget about it. Agahindukirira ubwami bwa Kristo, But change God's kingdom. uvuga ngo umwanzi wawe That says that nasonza, if your enemy is hungry, ujye ugenda umuha ibyo kurya. feed them. Ntimugasuhuza abantu muzi gusa, That do not visit on those you know, ahubwo but nabo rather mutazi mujye even mubasuhuza. go and see, even the strangers go and visit them. Nimutangira kwicaza, The ones that killing, mwe kujya mureba abambaye amakote gusa, but do not give those who mujye jackets. muhera kuri ba bandi But rather, batazwi, start with those who are not muze known mubegeze imbere. and bring them close to you. Ibyo Nikodemu ntabwo yabyumvaga, But Nicodemus could not understand this. ntabwo yumvaga ukuntu But he could not byashoboka. know how exactly Nyamara ubwami bw'Imana, that for God's kingdom, Yesaya yari yarabuvuze, as I spoke about it a long aravuga time ngo ago, and he ubutware said bwe buzaba ku bitugu bye, his reign will be on his shoulders. kandi ubwo bwami bwe buzaba ari And amahoro. his kingdom will be of peace. Nanjye nabaza nti You know, ubwami I ask bw'Imana myself, buri mu mutima wawe. Question is God's kingdom within your heart? Is God's kingdom within your heart? Kuri iki gihe Because nowadays, nta muntu n'umwe there's nobody. guhera Yesu yaza, From when Christ came, icyaha niyo wagikora ahantu hatabona, when you committed a sin in secret where nobody could see you, umutima wawe ukubwira ko ari icyaha. but your heart will tell you the sin you committed. Niyo nta muntu waba ukureba, But nobody can see you, nobody sees you. niyo nta kintu cyaba gihari, Even if there's nothing there, like, umutima urakubwira ngo iki kintu but, ukoze but your heart itself will tell you ni kibi, what you have done is bad. ntabwo ari cyiza. It's not good. Burya mu bintu bitagaruka, See, in things that can never come back, or you can never Udashobora get it kugarura. back, things that you can never get it back. abahanga bo bajya bavuga ngo ni igihe, The wise people they'll say it's time, ariko burya ijambo wasohoye but they said time you can never get back time. But ntushobora kurigarura. what you said you can never get it back. When you speak something, unfortunately, you can never reverse it. The Bible says igitubwira ngo uko mubonye uburyo bwose that whenever you have ways or means, mujye muvuga ijambo ryiza. but speak only good messages. Iyo iri biri ducitse, Because we never speak of a bad message or bad word, kuko utashobora no kurigarura, because you can never get it back. ariko umutima urakubwira ngo uvuze nabi, But how will tell you what you've said is bad. nyamara uvuze nabi, But if you said bad, ukabyumva and you know that you said bad, ndabeshya am I lying? ndabeshya, Am I lying? ubwo ni ubwami bw'Imana See, that is God's kingdom within you. butuye muri wowe. That lives within you. Ahubwo ikibazo ni iki, But the problem is this. mbese wemera kubwakira? Question is, do you accept to receive that kingdom? Yesaya yarahanuye Isaiah was advising and avuga said, ngo ni umujyanama, he said that he's a counselor.
ni kenshi atugira inama. Long ago, he consulted us. Abwira ati nyamara ibyo bintu ntabwo ari byo. And said, these things are not right. Kubera ko atuye mu mutima, But so because he lives within our heart, kandi ubwo bwami bukaba bugenda kuba mu bugingo buhoraho, and his kingdom lives within God, bituma umwanzi wacu it makes our enemies, cyangwa umwanzi wabwo, or the enemy of the kingdom, avuga ngo nibyo abantu bakunda. say that it is what people likes. Heruka gutekereza, See, I was thinking about something a while back, ndavuga nti and I said to myself, ibi bintu ni ibiki? I said to myself, what is this? Abantu baragerageza gushakisha ibyatuma babaho amahoro. The people try to find things that can give them peace. Iyo urebye ukuntu ingo ziri gusenyuka, When you look how families are being destroyed, ariko or how abafiyanse, families are crumbling. abantu bafiyansa muri iyi myaka baba bagerageje. See, people that find wives or fiancé nowadays, Aragerageza akavuga ngo hani, you could just say honey, ngo Mr. sweetie, Sweetie, ngo love, my lover. ariko birya byose But all these sweet things they say, biranga, it can never overcome it. biranga pe. It can never overcome it. Sweet kanga, There are sweet things that doesn't overcome it. hani kanga, Honey does not overcome it. kubera ko Imana yaravuze ngo Because God said ngewe nzanye ubwami that I am bringing my kingdom, buzatura mu mitima and yanyu. that kingdom will be in your heart. Budatuye mu mitima And yanyu, if that kingdom is not within your heart, ntabwo muzagira amahoro. there will be no peace within you. Urugo rw'abantu bafite A ubwami mu family of mitima people with buzarangwa nuko bagandukirana, there are people that have God's kingdom within them. Kandi You will see how they have peace and kandi love and burangwe kindness, no kwihanganirana. and how they show patience and forgiveness. Ntabwo buzabeshwaho nuko ngo It will not bavuze ngo be because hani, they say honey, ngo they're sweetie, sweetie. mwamanutse mwagiye ku And mazi. when you go at the beach, Ibyo ntabwo ari byo byaranga ko see, this will not ubwami show bw'Imana buri that God's kingdom is within you. This will not show that. Nigeze mbaza umuntu abane ese I asked my wife once, I said, uramutse ufashe umugore and I ukamujyana said, ku mazi, if you take your wife, take her off to sindagera the ariko beach, nabonye abantu bariyo kuntu baba bambaye, I'll be together about simple how to dress. mukagenda But mukambara if you go to the beach and how you dressed, ko ari wowe uba wamujyanye, but you took her yourself, akagira umuntu umubenguka and somebody come to her akazamutwara, and takes her from you, uzava ko bamugutwaye cyane wowe wamujyanye. are you going to say they took her from you, or are you going to say you give her up? Yohana yabwiye abantu, Because John told the people, arababwira ngo nuko and he niba said mwihannye that if you are repented, mwere imbuto zikwiriye abihannye. have fruit that show that you have repented. Imbuto zikwiriye abihannye, The fruit of those who have repented is, nkeka ko kwambara ubusa ku mazi I'm ntabwo pretty ari sure imbuto zikwiriye abihannye. having bikini in the beach is not one among it. It's not one of them. Imbuto zikwiriye abihannye Good fruit of those who have repented si uko uzagenda mu is market not because you go in the market kugira ngo utwereke ko ukundana to n'umugore show that you love wawe, your wife, uce mu bantu uvuze and go to people and say, umuhobera umusome, they kiss you in public. nurangiza uvuge ngo And then sweetie, they say, sweetie, ngo sweet that's daddy, sweetie daddy, ngo my honey, my honey, ngo my love. my lover. Ibyo byose ni ukugerageza, See, all these are trials. ariko umuti ni umwe. But the only medication is one. Umuti Yohana yarawutanze, The medication John gave it. yavuze ngo ubwami He bw'Imana said that God's kingdom bwaje. have came. Yesu amaze kuza That when Jesus Christ came, yaravuze ngo he said umuriro ndawucanye, that I am burning fire. none niba ufashwe That if the fire have come on, n'iki kindi ngitegereje. what's left? Burya Yesu Jesus Christ, ntajya avuga amagambo ngo anezeze abantu. he doesn't say words to please you or make you happy. Nigeze kujya mu giterane I once went to a gathering or a party, cy'amahugurwa y'abakozi b'Imana. or I once went to a meeting or conference. Umuntu umwe araduhugura, Somebody advised us once, aravuga ngo and then he said, kugira ngo tujye twigisha abantu be gusinzira, to teach people to they don't fall asleep, ngo ugomba kugerageza ugahindura n'ijwi, that you should change your voice. ngo bivuga ngo ho, ngo hamena. Amen. Ariko ndavuga nti But then I said to him, ibyo nuko nta bwami bw'Imana. see, that is not God's kingdom. Ahantu ubwami bw'Imana buri, Because where God's kingdom is, ntabwo bisaba guhindura ijwi. Imana that you don't have to change your voice. ntabwo bisaba kwikebagura. That you don't have to cut yourself. Yesu yariyiziye, Because
Christ knew himself. nta kindi kintu twakora There's nothing we can do uretse Yesu agikoze. other than if Christ done himself. Icyo yakoze Amen. kirahagije. Because what he did is enough. Kuba yarahaye amategeko imitima yacu. He gave command to our hearts. Ntihagire ahantu twirirwa tujya gushakisha That we kuyasoma. don't go to find other places. Ntitwirirwa dutonze umurongo That ku we don't mucungaji go down to the pastor. ngo nadusomere ahantu icyaha cy'ubusambanyi. That give us a line of committing adultery, the sin. Yabishyize mu mutima wawe. But he put it in your heart. Yabishyize mu mutima wanjye. Put it in my heart. Arangije When he finished, aranga umuriro nawe he said, ucanye. I have turned the fire. Noneho ubwo amaze kuwucana The fire is burning. abazimika ubwami And you the bw'Imana God's kingdom. n'abatazabwimika And those who cannot go in the bizaba kingdom. ibintu bibiri There birwana. were two things fighting against one another. Bizatuma umwana atumvikana na They nyina, become a child to disobey their bituma parents. umukazana atumvikana na nyirabukwe, That sister-in-law to disobey their mother-in-law. kubera ko jye nacanye umuriro. Because I turned the fire myself. Ubwami bwanjye buri mu And my mutima. kingdom is in your heart. Imana yacu tugire May neza. God do us well. May God do us well, amen. Ndarangije, I am finished. reka ahubwo nkubaze, But let me ask you this. iby'ubwami bw'Imana ubyumva gute? When you say God's kingdom, when you say God's kingdom, how do you take it? Guhera naba mukuru, Say from when I was younger, iyo ndyamye, when I'm sleeping, mbere yuko ndyama, before I sleep, ndasenga, I pray. namara gusenga And after I pray ntarasinzira, before I sleep, nkabanza nkibaza, I ask myself ese ubu mwuka uheze singaruka? that if my breath is gone and I don't wake up in the morning, Kuko urabona tugenda tutumva, because when you sleep, manuka gutya, because you fall asleep, if you sleep mumenye without igihe knowing, wagendeye. you don't know when you slept. Ariko iyo ntaragenda raba ntese But before I sleep, I say to myself ubu ntagarutse that if I don't wake up in the morning, byagenda gute? what would happen? Mbese ubwo Yesu azaza, That if Christ returns, ko namwemeye, that I have accepted him. imyaka nteranye For so many years I have been with him. niyo ntateranye, And those years I have not been with iyo him. ntateranye niyo mike, But the year I was not with him are lesser than the years I've been with him. byagenda gute? What would happen if I don't wake up in the morning? Nkakibaza, And I ask myself, nkongera nkibaza, and I ask myself again, kubera ko maze kuba mukuru, because I'm older, naherekeje abantu benshi bavuye muri uyu mubiri. I have seen people pass. Urabona iyo tubaherekeje, Because whenever we are saying our goodbyes, umuntu agenda yifashe neza, usually you dress well, you behave well, umuntu akagenda neza, and you walk well, ugakubita akajisho, and you look inside, ukongera ukareba ahandi. and you look on the other side. So you look in the grave and you look on the other side. Nkahita ntekereza nti uko narebye abandi And I ask myself, the way I've seen those in the grave nanjye niko bazandeba. is how they're gonna take me to the grave. Umunsi bazandeba, Question is, when they look at me in my grave, mwami nzaba njyanye say, my ubwami king, bwawe. would I be taking my kingdom with you? Kuko ni umurongo umuntu adashobora kurenga. Because that is a line nobody can overcome it. Nushaka ubyirengagize, That you could try best to overcome it. nushaka urebe hirya. You can look on the other side. Hari umukozi w'Imana ajya gutubwira, We had a servant who would tell us ubundi nushaka kureba uko abantu bazifata wapfuye, that if you look how people they dress once you die, uzarebe uko wifata that look how you behaved undi muntu yapfuye. when somebody died. Sibyo? Isn't that true? Undi muntu yapfuye, Because when somebody dies, uzarebe niba ubura apeti, look how if you have an appetite. uzarebe niba uhagarika akazi, Look if you're gonna stop working. uzarebe niba ureka kujya gusura. Look if you're gonna stop going visiting others. Nawe nupfa, And when you pass, ntukagire ngo nubwo wabyina cyane hari don't think ikizahinduka. that if you dance a lot, Uzaba ugiye wenyine. you go by yourself. It will be only you and you yourself. Sibyo se? Isn't that how it is? Ese uzi impamvu Yesu You know what? That just Christ adashobora gukora ikosa ryo kuzura abantu? cannot resurrect people. Ubu hari abantu, But there's people. use nta muntu ufite umugore So somebody have a wife wa nyakwigendera ntibiriho? who go by themselves. None wibwira ko aramutse azutse Do you think that once he's resurrected, intambara yaba abantu bayikiza? the war there will be? Uri kwibwira ko bayikiza? Ntabwo abantu bayikiza. Because if a husband is resurrected, there'll be a Niyo war mpamvu Yesu in the yavuze ngo family.
That's what Christ said that. Nagiye kubaka andi mazu. That I want to build other houses and buildings. Aho gukiranuka kuzagira gute kuzaba. The way to be salvation. Hazaba hari gukiranuka. They be saved. They be to be saved. Ahubwo reba uburyo uri kwitegura. So look how you're preparing yourself and how you behave. How you're living. Look how you're living now. Imana yacu iduhe umugisha. May God bless us. Amen.